ଯେମିତି ମାତୃକରା କର ଝିଅଟା ଫାଡ଼ିଦେବି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବୁ? ସେମାନେ ତ କି କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି? ମୋର କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତମର କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛି ପୁରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମତେ ରାଜ ଲାଗୁଛି। ମାନେ କ'ଣ ଭଦ୍ର ପିଲାଟା ଅଭଦ୍ର ପିଲା କେମିତି? କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିଛି। ଭିଡ଼ିଓ ରଖିକି ଦେଖ। পুলিশ অফিসর আশুতোষ মহাপাত্র, তবে তোমার জীবন কাল ভিতরে অনেক অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছ। পরীক্ষার ফেল হেলে মালামাল পেন্সিল চুরি করে উপাস রখ, নিজ প্রেমতি বিকেশে বাহাদুর উঠবস করে ঘর বাহার ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ବିନା ଦୋଷରେ ମିଛ କେସରେ ଜେଲକୁ ପଠେଇ ଦିଅ। ସ୍ତ୍ରୀକି ବଳାତ୍କାର କରି